Arethi kumugwanja itigarite tuigire mwaka-ini wa 2024 mwaka wa 2023 ni mwaka Akenya ingi maragiritania na morito maige maria maumanite na kwambatira kwa garama ya muturire. Ndumiriri ya President William Ruto ya Christmas ikionekana iri ya kugeria gucokia mwihoko na kirigiriro. How many of you know why we celebrate Christmas? Mutongoria wa bururi NIORITIE mwigi weterere mwaka mweru na matanya magutherema na ho kirigiriro kia umithio na mawega akiuria mwigi wetikire gutuga aria mahatiririo ni muturire ihinda-ini riri. May we reach out to our brothers and our sisters in need with a loving hand, a kind word, a warm meal, and other gifts and acts of loving kindness and goodwill. Together, let us look forward to a new year filled with hope, progress, and shared prosperity. Season's greetings, and may the coming year bring you peace, joy, and fulfillment. Handu-ini hake mutumia wa President Ruto ni ahinyiririe AKENYA kwaga gukua na uhuthu urumwe na maundu maria manyitithanitie AKENYA akionania mwihoko wa umithio thiku ciukite. As we celebrate with our loved ones, let's cherish the bonds that make us a resilient and vibrant nation. Na mwena wa mung'ethaniro githiaga na mbere na gukirira matua maria thirikari ya Kenya Kwanza ikinyanirie kuma yayukia utongoria. Minista MUNENE MUSALIA MUDAVADI ni atetire President William Ruto akiuria mwige ukorwo na ukiririria. He knows that we must revive the economy. Anaenda kule. Tunataka William Ruto tufanye juhudi, tutekeleze wajibu wetu ili tuwe na walkover mwaka wa 2027. Successful leader is charged by the way he creates a process of succession. Hedi ya mabura ma jamhuri ciumia hituku, President Ruto ni arega kwanirira kuma mwaka ukite gutire mundu urifataraga marua ma visa kuma mabũrũri ma nanja niguo kuingira bũrũri-ini wa Kenya. Mudavadi agitugiria ikinya riri akiuga iri kugacirithia sekta ya ugendi bũrũri-ini na hukumatie ngwatanĩro na mabũrũri mangĩ. Huo uamuzi wa President William Ruto yeye amelenga kwa muda wa miaka 5 hivi. Anataka turuke from 1.5 tufikishe 4 million ama 5 million tourists coming to Kenya. Na wakija mahoteli zinapanuka, biashara zinapanuka, wakulima mazao yao yanapata nafasi ya soko kwa sababu watu wamekuja wengi. Mheshimiwa MUSALIA